Masjid Madinah rembang petesago bak tengah nangro bak pusat donya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah rembang petesago bak tengah nangro bak pusat donya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jejed waktu. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jejed waktu. Masjid Madinah rembang pelesago bak tengah nangro bak pusat donya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah rembang pelesago bak tengah nangro bak pusat donya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua. Dilen masjid penghasi lempah ijo ngan mirah gepasang lampu putih ngan kuning cahaya jerlah kebitan indah oh wadeta. Dilen masjid penghasi lempah ijo ngan mirah gepasang lampu putih ngan kuning cahaya jerlah kebitan indah oh wateta. Masjid Madinah rembang pelesago bak tengah nangro bak pusat donya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah rembang pelesago bak tengah nangro bak pusat donya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jejed waktu. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jejed waktu. Masjid Madinah rembang pelesago bak tengah nangro bak pusat donya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah rembang pelesago bak tengah nangro bak pusat donya dalam masjid na urang hedro Nabi nasidro sahabat na dua. Dalam masjid megantungkan de cahaya meblebleban bintang timu wate tatamang senang tan hati kipah dumsari angin meruru. Dalam masjid megantungkan de cahaya meblebleban bintang timu wate tatamang senang tan hati kipah dumsari angin meruru.
Masjid Madinah rumbang persago batenganang roba pusat donya dalam masjid na urang ledro Nabi nasidro sahabat na dua Masjid Madinah rumbang persago batenganang roba pusat donya dalam masjid na urang ledro Nabi nasidro sahabat na dua